bahlali, uMzansi uzibuza imibuzo engaphenduleki ngokukhanya imbawo. Angazi noma indlela athe washintsha waba ngakhona noma kwenzakalani ngayo ukhanya imbawo. Awukuzwe ngizwe nazo ukuthi nawe ke uchaza ukuthi kahle kahle yona le ndaba uyibona kanjani. Ngicela ungakhohlwa ke weMzansi ukuthi phela ngaphambi uqhubeke ulalele upresse le button lelana phela usubscribe ulike ushare ivideo yami. Awumeke ke ngizi nazo. Njengoba ke simazi sonke ukhanya imbawo ukuthi ungomunye ovelelwe le eMzansi oyi-TV present obonakala komabona kude uze waphinda waba nane reality show yakhe yabo nje wenza okuningi waphinda wayovela kumvangu ubona ukhanya imbawo uthe waphinda eqala vele impilo uzijolele nomunye obekhulile ngeminyaka okunayo. Ngoba phela enzela kona ukuthi athole lokho ukuthi yena aphume nje eceleni abonakale ngoba efuna ukuthola lokho akufunayo phela. Abayibiza lonto ngokuthi ke phela ke ensukwini zanamhlanje sugar daddy. So yena ke wazibela no sugar daddy wakhe ke wathola konke abekufuna ku sugar daddy wakhe wayiphila impilo impela yazi yamthatha yambeka la afuna khona ke nanokuthi ke uyazisebenzela nzima uyazikhandla lo muntu wesifazane. So impilo kuyamthatha yambeka lapho kade efuna khona. Nanso ke indaba manje ke eseyo kwenza isikhumba. Asazi noma inkinga isuke lapho ke manje ukuthi ayozenza phela isikhumba ukuthi ke uya upgrade manje usezibeka kwelinye level lokuthi manje shuthi ufuna ukuba muhle kakhulu manje shuthi lobu buhlade ayibona akabonanga bumsebenzela. Wahamba ke waya kosbleacher isikhumba sakhe wasenza yonke lenyivinyivi ke eyenziwa esikhumbeni ama-surgery wenzani ngomzimba wakhe. Inkosi yami wakhe lo mzimba ngeke simjaji ngoba phela vele wenza okuhambelana nenhliziyo yakho ozwa wena ukuthanda ukuthi ufuna ukwenza ufuna ukuba ubukeke kanjani. Manje kodwa kuphuma inkulumo zokuthi sithema simbona nathi ke asazi noma indlela ekuthathwe ngakhona isithombe hayi engathi kuyabheda. Uyabona izinto esizenzayo ezikhumbeni zethu emzimbeni yethu zihambe zisibuyele neminye imphumela bathi ki after effect. Zihamba zibuye neminye imphumela ekwenza manje ungasazi ukuthi umuntu ujika abe yini manje ungazi ukuthi uzoyibamba kanjani. Kodwa ke ngithema ngithola ukuthi abanye bathe bakhomenta ke phela kushuthi ngendlela abayibone ngakhona into yakhona bathi phela uyakhula iminyaka awuhlali kuloso stage noma kuthiwa ke awusenzanga isikhumba awuhlali uyilonto. Kodwa ke abanye babe bengena vele ngokuthi yilezinto umuntu ukuthi ahamba ozenza afuna ukuthi yena ashintshe abonakale omunye umbala ashintshe ibala lakhe ngoba phela efuna ukuthi abukeke ngenye indlela. Angani mhlambe lokho kuyaheha yini ukuthi ubukeka ngenye indlela. Abanye ke uyabaza abantu be-social media bathi abanye ubevele umuntu ohlale ebukeka njengomgcula. Sengqena ukulibiza le gama ke mawusazi isiZulu suyokwazi ukuthi yini umgcula. Ubevele umuntu ohleli nje ebukeka kanjalo kodwa ngikholwa mina kuliqiniso lokho. Bathi abanye bavele nje bayichaza nje clear ukuthi it's obvious ile skin bleaching ilokufaka ocream ukwenza ilokwenza isikhumba ukuthi phela uthi mhlawumbe ufuna sibukeke sibe wow kanti mhlawumbe usuyasimosha.
Angazi-ke bahlali-ke nina ukuthi le ndaba nizoyibona kanjani. Ngizocela ukuthi-ke kube yini enizokhomenta nisho ukuthi lento nina niyibona injani. Usabukeka vele njengendlela bekade eyiyona. Ngiyanithanda-ke webahlali-ke, ningakhohlwa-ke ukusubscribe, ni-like, ni-follow-ke ipage yami. Ngizoleke ngimcobelela nje izindaba ngalabo phela bavelelwe bala eMzansi Afrika. Nginithanda uLezi.